Minsan kasalia main ko sa pemacay programan minsan kap marayan ramos pan cepta o iban pacuan uya sa pemacay LMC muna iban saksakar tiyaw tugayakan nan program minsiang kiyay sakaratan kapung o wow ang progresa macay coach kay punipon erokso kon pambayu pacuan waon ki ikain ko naanalang ko naantaniye ko o wow and gakto ka melen sa pamacay ka na wing Pompey kariyang ka na songko pong labalag o yung mo songko pong kan paros speaker o yung mo songko ko kan paros o men pacuan waon ki so masakan koros catch the pacho o success o mark kasampalkan koros mawawat ko na ito ko nansa pamacay program ang success lulong yung pangkak rachungata sa pamacay program mo luwaw man luka president in Pompey Farmers Association. President BFP sa Chat Pacho ang sukses o imenduka Juan Baron Race per Johnny and gap ulian chay tiyo uya lolo watch.
Iyan ka tahu yang nanai cuma go. Aiman paruan pagi kita yang kat ni upan. Iban paruan saya. Ia weu kuat. Sapul mamai sawas. Mereka cenderung tahu. Siapa kot mana kot jemput, kot Sarawi, kot kalangan dapat kiri, ansur koros, ran koros o wasakori. Kita cuma lihat ke kapeng dan jaban marahin ranu. Kau itu tuan sapul mar pasanti, ongkir ranu. Melen, pel sapul mar kubur mau. Kalau orang kita rasa nak mau rosan, sepel kap cuma lihat ke sapul mar ke rosan buat. Marahin kapung ranu. Sebatawan pagi. Rangkaian kuprai kit nan marahin ranu. Pat cuma tato angkat kuai kamu. Sebatawan pagi. Sapal mar kupur mau angkat yang kit nan marahin ranu. Sanin capi program im sebelah ni program. Aimat naik yang kit. Uparti pagi nilang kabayan kau. Absent from our Jesus Christ. Amen. Sulog kung pacuan long kung tatawagin na agriculture kan may melaw pacu to uyang uya
Good. Mama. Tapos, kung ikan perubahan ng magaling. Kailangan ko musulit. Chay pan sa palinan sa kong chay program. O sa karataan pasam yung pansang karakterin kantaan kayatan painwoy. Kailangan tayo apa na o kat kung siya may kat yung pula mo yan kat patro to may lang o yan tapi saya tunggal sakaratan yan katan sakaratan wow mati yang matur muy medal sakaratan kay pen to molan wow wilaygan paywat tapos
ikan ko nalanan ko nan kani ito katutong wasakset itu mal sekarang wow bangkuran tapi matai kepenan win pun pe wawat ambil toka melal somat akan kalian talakan o saya terus ma katin kepatuan eubana bukan tawasan may isang ram kapag patuang niya yan patuan pata sa pulman kapina office o kasamo katkatwat ang tatawag ng rangot pagkamala naman pwede punso awiya wasayong utan supplement and so much kana rai tumalwasari amuragas kasapurpur pwede mangkona mainan katin kasam pwede supplement mga ilobis mapatromat kana palban katnan mo pun pwede ko payan ka meron pata katna wing ponpe o ya supplement kasam meron ang rangot meron ang may sumat kan karos kasamo ng tatakot o may katang kupura kaya bilga tola o meron walianti iskan makin papa kapna ang yapan tatawag matuwa damat o kuya atungal meron kapun mulakat pangkurang may buwagi tatawag niyo matay tapiat pilew tapiatan par kamalaro rangot ay nansansal ma apoytasan o pagpagdita nan par ko to sa ilang bikatin ew ka na utut pa na patama panpoytan mamaw dan sota non tau-tau po kamiya masanan kawis kay bang patuto muri o ita kapurayan kalangan ng ramay o dahil katnan tatawag kasampalo arat kalangan yung community director ang sa pagmatay program ang sukses sa karatapwat pansang Tompi Farmers Association the Vice President the second kapulungan siya kalanganin tayo tamanin tayo Iban Baron Pata PFP ke PFA masanin tuon dia o mole Iban Patola ay tingol sakratan kay puni tuon rakson pun PU musyak ay tingol sakratan wa ban kuran sanan kan kau Orang orang kili kain di konan kini ego, koyen kak kasapal wawat rompan kuburan kertiran wot sepadu kertiran wot. Orang orang kili kabenan wait pun bi, karakter, naranti, sumusin pusak porus, kaliantal, tapi lapakan wis lepatrowan, patutian ran wot susak. Kasih dia lesai kita berumuran maui kan, hei jual bulianti PFA awat jual sakaratan ran mau Christmas, pong korus berpatutan kuburan wut. Selain ket, tu mana awatan, pusat mesin yang itu awat. Hei ket berpatutan. As you matter kupuisho, we take in Canada and what else? When you Canada, we don't take Saban you.
Rian janjal ko siap baca ni yang utene wasan pil bot kusi pila pala peiti eten pil bot pilen tu saka kusi tilang ri persai amai ni me kau nak tang kau punya gran mai mangi kar ban pil bot ya kan pilen tu saka masih tu mangi kan orang kain ni ri oleh lesukan terin. Yang kak patron William, mel pia pen pompi. Patron sagar kita kaping kalangan ketiang kebenaran wot. Korus me patron kupur. Kan orang lebih besar sal power. Kami ni. Isme bang kami ni. Pia takan tu pia pegan, show main ko. Kami ni menuut, doktor pun be Yusuf kalikan korus. Dia government umursu. Nan kebegitan sampah dia pelerayu masa ni. Dia masuk dulu orang borong ko. Kemai ban sila, apa ni? Ini perkara tak orang lapor terkejauhan. Kita korus mekau kami ni milu apa ni tunpi, ni kau orang dan piu. Yang semua bagi kami nak kesemet, aiban patron sekarang kita piu wal pek utut ren kerap. Siapa mamai sawas. Orang kepupin pewat, ila bela meri pakai di mana, ini kayu kesampal, dan mata kau ini we are Russian, and we import. Sangat kau, oleh la orang itu. Repelera roda yang kau sanjal, kita korus man kau, apel usin sila kau pekan kau ela, kami kita ada kau, bukan orang kau tinggal. Itu macam berbeza. Terus korupsi. Mulai kan dia kerja tak. Kalau nak ada kaya macam mana? Kaya dia nak ada bio kaya dia bukan ban suruh. Mak kita korupsi mana tu? Kaya dia mana wanita tu kau betul. Kau dia jual patlang samparan tu sekarang kami ni minin pin sakatai kita tahu usau. I mean beruang kalalapa. Kami rumah jalan tu pun ada itu. Ini delban kasa rawi jam pin sakatai de konotatai. Kelalaan utan bur. Magdai Sriman Murki atal kasarau bandu. Ekut mei Murki, ayi mei ban pokok, uje mei ban apali, uje mei ban sida. Dia me kono tu sakal, pep mei jongo tu. Amia bangalau. Pep kasarau ipen sakatela kan, udalin kau puriang nan men treden ketawut. Utan rusuli, empatnya sangkan patolong tu sanglik. Kaji Islam sakat kami sanglik. Empatnya, umorok, urang, entolpen, maman rangan milik yote. Asal saya kita lap lap lap. Dari yang lu cakap kita beliau dah. Kalangan itu malah saya rasa dari tujuh pening kita tahu orang lagi makan jalbau itu malah saya rasa sudah terang malah dia kan tu peraru sekarang kita mahu kepina ira kesempal kita liu pen poin kak pulang kakela kamu macam kesempal kita konpi utako bagaimana usahakan dia itu malah saya tahu
tao mình đi phía mai cái cái là trong mai tu cháu ấy anh các cái là cái có rồi rồi chúng ta sẽ ra cháu cái là Kailangan kami Vice President nan sa pulmajay program ni ewan so kasampal sakaratahan kapag kaway pansang ajay kapinahan Wayne Pompey o wow ngayon kapina Kalakanan ko mag-achieve agriculture din. Pali na papaliwan sa Ajuan paceng nasan sa karataan kapung kan may siya na mula meron. Kapung masayin sa lasang wang parang Johnny sa pagmaluro. Dia kecil dapat ajuan muli yang cahaya dia sa karataan pan kapung sa masayin. Kapung masayin cungal kapung dapat. Itu kepulakan itu mana sains sa ranwats. Sains sa pulumba katugatuk. Kesekian percaya dalam masa dan kapapali yang yakin dan korupsi kami jelas macam apa. Jual sekarang kayak pun depan tu pernah merokso pun. Mau dah kan pernah diseman kan tu. Ibarat pacuan wan tu siapa liman bukan pun mana tu. Oh lang kayak ti kat kesempalan korupsi. Oh ya siapa liman lang. Pun kayak usah. Dan pajoti dekat tuwach, liman sukalan kiyan siya umawo, kung na siya tuwawach, nanakaslet. Siya wanin kapag, yung amoy, lang kasampalakan koros na yan, kapag pachot, siya pachot, magkakats-kats kantan, alam mo biyan. Iba naman, wow na kiso, wanin kapag, kawan, yang musoma sa kan korusya yang kets rolen to nawak yang amoy nalian talakan korusya yang kets suma cakan sa pun mamay na may sungal warang kan korusya nakets lanets ya saya kat pa na pagkasayan kak kawawi running so much. Nag-check yung kata na tiyo kay. Nari kawait may pampacuan mo ya, isu juga kawait mo ya banuan siya. May mangi. Ngayon man maganyang mumansyon ata patukutuan siya. Nari mo yun siya kasukul, dali. Yan ka patukutuan siya po tulong niya pan. Uya siya kung mumaw niya. Di pacuan. Niya. Ansuwat sa ito. Isang yang patuksin kaya, patukutin siya kung kaya, wawag na, wairata siya. Meron na ipin, kuyak siya, maikin patukutin tiyari tiya, ikin kakita, irayin mo siya men ka na rin patukayan. Pero siya kung WhatsApp chocho, isang yang patuk. Akin puwita, kapagin menen puwita, tuwa siya, magmaitin kasing kasal siya mga. Mereka nan cian, mana sih orang kata tempat ketui tempat contoh kata dia itu bahasa. Tapi pada pacuan kawai kiran watch, wo nagar uyak ni cuma aku tak, ini open dah. Pernah saya dan kecil uyak, nagar ini open dah dan tuan siapa rumah government, ada option, ada makin papali, cecek. Kapaikan dari RNT. Yang mana cari pakai ke leu pun percayaan kak. Leu kapara pesang utan wan siapun pun percayaan ke kecil patu peti. O kecil kono-kono te sakasakan kecil. Ranwat na pun pe. Ika kecil nan wai na pesang. Percayaan yang ucu mata. So much in shop law. Ia cahaya tingkat law pain. Wana cahaya sakacahaya cahaya cuma sin ni kacina yang store.
Waray mutual kan malak. O rawiyata mutual paran uya kita ray cuman six. Naniyan so meron kakunakun pinapatutiyag ng sinit kan ng pocha ka na iksen kuha na ray kutong kung gafchay kanyan. Kasi kilo mo to meron business kan. Agchay kunut katulap pa. Million and money. Uwe ka kachay kin kach kinam. And once shown much kan nagsaplaw ka na ray cuman six. At meron business. Nariyo pa na may magkacay ng sapol manit pa na pagkacay ng kap. Nanchiyan. Dami o sa tanan kulinwain pumpe yan kap kuya silat. And may kachinay ng China. Kalanganan ko mo eh. So makaantono. Diran ay naman at paytag mo kung katin patuwan mo yan. Dami kumain sa kanimen. So may ba chabin sa kan. Chumala doon na so milip dyan. Sa liyagot, kopi. Ay ganyan, patapatahan ko yung nanansiyan, kaya lang katsikala, siyongan mo man sinsak ko to. Uy, siyongan mo man sa kuko, naging buhay-tuhay nan misino, siyongan mo di kay bilkin kapatsayan, lalatura chay pain o sakan. Ime yang paturadar, sumaw na ninway hipachuan, NCT. Sumaw kan masyugan doon sa akin kacoyang ng kalapachay na o kareta siyang doong suka doong yung injalaw may ninrap na ayo sa pacowan kuya cabinet meeting tarak-taran kan paano mo report ko nan siyumpungan dopen pecha may pompe karanyang fair sa panlata Kalilautin mesipala ta kabisa let na dan. Moin soja 31% si season. Ikaw walisan. Si palikila kabisa let kila. Sumawin the domumon NCT, the non-communicable disease, marasong, sugar, lumiyong, stroke, and jalaw. Iran, pupura ka sa umpaliw. Kung masoja may ako tsekaan uyayam, asa pun macam serikan dia patpaconan sekolah semua dapat hampir tahun nak insyaallah tu. Dapat momen buya. Dia dapat patcot the masuk you galap from na legislator. Itu kita kan check ni. Sulah bajuan. Kita kan check ni. Nah. Dari wasa memang kawai tiki. Mai semua macam Mailan kasal dito sa pul mo mailan nan at each kan mo kukuha ka kaca nga office mo tan wala nga niyo yung kumaila sa banguya wana sa corruption ka rupata cheche o sa wasin kaway ako na iyas ko akaiten sen rupata cheche o kispay buya Pagkacay sungar nan para kayo sa malar. Nenduan pun show kan sapiata malak. Sapiata project ng pepper. Sangkay. O beneficiary uyata o nachiki. Aleta iray business kan natin yang uya sangon mo man business ko Dedaki office walang ko. Pati na government uwang atar private sector. Nasucho ko na yan uya. Dami pacuan kamera na mga cungal pukusan ka rupata cheche o rupata semanin kawait kan kung kakawait ko chay yamo mo na chay pan ka kan kamaw yan na wan siya kay te so chaban ananan right yung at saka puik sa kaw magchay anso karos kung kato-katoki puik iya isen sa pun machay uyatan siya kan wow apon pinlela so ang sawa pe uch One chuka kan. Esensial ranwas magtalapan one chuka mas Kaya socha dami megak poita po. Ayat. Kali yung China. Kali kay. Kaway tataro kak katukuti ranwatch.
Nabluwaya kasiyan sa pun macay bilis. Dari implemento ulat open sa karpita. Meranwat. Ente uya rane ume caipan uyaki ranin uyatak sisig. Pag sinchecha masakin kagan chu kita puen kakapali sa isa kanni ang may pusukan tugsuka. Ay socha napala. Isen kalangan puko. Jalan uyaki da ranwat. Emen ni pan patuan ko te omitang kachkito sa pun muwan sa pa kanan ka kuyamin kapuli. Kumuyan ka kasaleyang rayda kan me yang ket pacho. Ngayon na ting patok ya kawan sa. Ime pacho ko ni sa mo. O bil ka kung ngayon sa ngayon suoche pacho wan. Patukutuan sa yan nanchi. Iuran ka kuira ka sa umumon ka. Iuran ka kaya sa pangata sa umumon lucho. Lucho na pito. Ang pilka ko yamin komong yun. Kung kis ka may isukaw si. Oto. Bermain ko. Ginagara tayo men chungalan ko kapag dap mulat tap. Dahil paan ko porang kumain so much. Iya nan pungamail magkaroon niyang dark orange kay pachowan kumailin kacin sa kala to yang chungata kasale wan siya po kumail kacin ting patuloy alangan ng kumail lang kanin kakachap siya yang kachang chapter rangot at ang parche yun kumail kachang ito yung yang chungata program mo kasale ka wan siya po kacin o kau-kawai each kan babat-baca na nopis o sa nakat kuyata bumantotok yung nabangkak sa wasay kumaid melen inangin patukutuan sa buwan kak laut na o inangay pan laut na para pa sa nganuan sa pantakasin napilin din kamoros at kaibak ni kintsang-atsang punan Pindan na naijungal wasa, na naijungal sa Chechen, tuputup. Narepeito ko kung pachoto rin. Tama ka-arata ka chay dokonda. Tama ka-arata muman maray lautla. Pasusot tuwa mas sa machay ko niya patoko wansa. O patoko apalisa. Sa yan masas. Sa linakayap kan sa-isan wiya pitipit. Untapakan pachotangan may. Uch kan makalakan. Ranwat makchay pansang pitaking puti karanyang may percent, 100% na may sakan siya. Tuputup. Sal tataw may ni. Sal tataw roots. Ren ko po kumura. Dahil mahal so much. Mahal paan. Kung buya, kilasong kitsch kanila. Kung na yung sadyang patya, wapaliwan siya. Yung kahit kila, upit kasalayang, so much. Melan mo yung pulpe yun siya. Dahil ka natin siya. Biya mo yung, magmaitan ka siya yung nandagadyok, palisukoyak, anagiyak. Dari, lahanap ka, tapasanti ni mo. Imo, yay sa macay government lab no yan. Dari wrong meladayang yan. Say patsunan taro po. Tana. Government din evasempan kasapulayang government din way po. Ngayo kuron ta director na renti sa pin momon ulo la bayad. Yan mo man na chay pan ko tong dito. Alangan mo. Wasawo yawo kita kung so much susi. So ang pukaan kak minyan na nansukan. Kaya mamasan ran ko chubi pa dyan. Tanga kan magkakiyar kaliyasik. Kaya ka kamangayda, Israel kan maman sa kanto sumala. Ren kak yan daw, siyang oras sa liya wasaw. Israel kan kasawang mo.
Ada tabi rin na. Ada. Kapasok kamel na, pika kamangay na on rin market kan. Orang kap pilpacuan na mo, pilpacuan, fine. Kami rin pilkak na siya na rin. Rumay ka siyang kupura po. Yamay pa na pali yung so much. So siya. Ren kak kito wa, pacuan to aray waan siya pa kan. Kanga kan mereka tiarnan pali siya. Uwan pacuan na wasakas. Uwan kak mangayang aramas. Amen, fine. Cungalat. Ren kak pen. Pacuan na o pacuan. Kami. Remen. Pilatan ng kuwan. Then, nagputok. Ay iroralap na ipacuan cungalan piyang wasaw. May kacin, sa wasaw kacin kasakas na kapag kapuan ko ito. May kamerala, may panmaw. Panmawon so much. Panmawon so shit. Uwa ba mawon kiskan, may susikap patukudi ya, sikap pay. I think, kung kacin may pumpi, Ranwatch, Mendiki, Turnar, etc. Meron rin ka na pato sa South Pacific, sa Fiji, Samoa. Taka, riya tayo, suntaga sa ikaras, kung ang tsumala rice. Ilaw. Kag may wasay, anso koros na ranana, randenda, masawa tamang, sinipet, tatas, sinipilipid, and kag miya anso koros. Ay wasam, tayo na ng patok. And kag miya anso koros. Dari niyanso may tangyat sa jela pesel. Niyanso magtaypan kater apali ananin pompe. Ha? Tepalan tanga kan pachuka kan natsla pompe. Amoy miyaw ya bento tawo yung chay kako yung kana. Pagak tagadarda. Kaya din wasato. Daga mataranig chay. Berasong kuwan, sipan, masi. Philippines. Nauru. Masab ko, nalan, maasin Philippines nauru, pag kagkapachakas ka. So, ito tuwag dyan na wali. O dara pa na naan. Hari isang pukat, masayinin koto-kotoki po yung kakniya. Muna tayo pangkakan, kasi yung nasyong wiyapin kotoki ko. Chay na naan na, kakan, apalin na ananin uwi ko. Pero mamiyat na pala. Ayan siya magtayag ako kureta. Sa ilang kataralan. When kakela niya na, totoo akong sulit. Ay, iwan matsik-tsik makeup sa marikita ang sulit. Yung kapuraya ngayon siya, kapung lap, mulat na pangkuran, kumail so much ka. Meron kumail na kan bagay, kapakapayat na ranwatch ng dark horse. Kats kito sa pagmamay wansapan po sa yang kacuan o yang dengan kayo yang inangyata yang poto. Wala nga nun prone. Corrupted. Kuya ki natawag ng na tatanong na itin. Itin ka kacuan. Uyan ang karpos. Medal kapong watch man uyan tin na iteraptero kapong nga kumay so much kan korusya. May chay ka chiniw ka na. O kawait pa na we have been to talk you kayo to talk in one shop and kaktelay na kakapagi anahan ng way tulpin o nakat chay kataralan o siyang yung may manukarala ngay road bill pin pacho-pacho wana patahan pacho diyang nantarupahan suyo yung kakuya to talk na naman Ipiliga meron na niyan sumak tayo bukat na sa ngayon ng bawat ikang sola na pinpatron white agriculture ay ang katya nga ka may orala po yung resources patron YU ikasawi me sangan sumukoto totogan one shop o uchupen totogan one shop sang government dagis tuwa sala ay mag-aaral tayo patron mito yung may totogan lap yung kaukaw na may katarang legislature orang ka kataro ko iyo makunya ngaran ka kapasiada ye kosan sa palin sa kun machay office kanan obviously melelong kalian RNT imen wakata anu kuleo kaprela o atanki Department of Agriculture and Resource Management Ranwatch Department of
resource and development. Development, kay di ka ng government po. Yay kumain mo sa kulmanti. Kakal develop. Aya chungal po ko. Sen kakayang sawa sen manage. Kaway tata. Yay chungal mata-mataw. Ay may man sa karayakin kumain. At then Department of Department of Agriculture, Resource Management. Well, pinagkakayang hiyang ainin inangin kotoki wan siya pa meron heat natot kuya patpatunan po pa siya. Siyempre, kasamaan kayang nagsimutang kasampal wan siya. Ay, match. Cuma sa kanata siya ucang may nagkacin kahit sa kanata ng po. Kailangan ng kubur korupsya. Ngayon kami kabina sa pamacay program paning sakla o ang sukset menpaki o luka wamparan Carl and gakulyan chetiyo ya lolowan opportunity. Kapina, okay tinabalap paros. Ito ang lukayo kalap ang kapatengye na naisun sa karatawat. O iban patron kalaway tayo ni Sainsa. Kitay daw. Samat makatkat na lang. Marunong na saraw. Iyan makatkat na mala. Katin mama sentong sa pinmakatkat ng pay saraw. Sesuruhan tropati, may sa niyak pa bikin kapatid. Pag isa po yung kalangan, kapay, na pinir kong katin kapapapon, meron toon pewat, toon naman mankit sa kubong. Aramas, sumutakan ko. Sa pulmak lang, na pinir katin, torakitiyan may isang maray ng ramot na nataplakot. Sa tumunin ng kapit, bisa pun mak kapai kalangan mesaisan mun sinangir muan sapakan lebih patutong pa korongi ay sukses main sam sesutugan tukati sangat bertingkang katanya sabun mu kapai o sepi parti pentaki ku paramawan ni en katin kaitai tun amendment kit utotok wat kapai pat enter relamut ayan ka Tumina sangat pitang. Naing sam sa kapang disong koros na puita. Dahil ito po. Sabi ko dito kapi ko promaw nir. Ang gatin niya nga naman kit niya pan. Puro isang usaksit. O puro nga ko saan. Puso na kan. Niyo na ba? Pumili. Imat naing sam. Hindi suwar na nito pati. O sakar kita. Nilang lang kapay na kaong pumutis. Kalanganin kami wamparan Carl may gabi na ang sukset alangatar kumuyan o kachkachunsak hanggang mangi puitan wasapan masansal o chepel o tuon kayo sabi kalangan o image may time sa program o Ibin menuya pakai cukur bilet tentiyo mimi dumaan option pan miya mga kay miya nech mga ko picture kung kachwayo yang sawas aleta kung paan utan isa naman kalangan Maiko kupurmak ang sukset sa kokonop pricing ko po yakan o may kupurkalangan o
Abis kanangama ay suki sa pancepta pakayat isengakan magpuita nan impiyokayin parwat kalangan. Aman na. Jaiban kecelanger nan kep o Kevin Penio Price Limao Kayu Lel Kalimao o magkayo nan parwat yay number 0 Riesag Tuwaw at yay Roger Nakasunan o Isais Mimiluan Chala Riyok Kalimesa o Makariyaw number 0 Sidu Riyaw yay Ramsin Eram o Makasilu yay Emmanuel Plastina Isais Minuwan Chara of Kituwaisa o Makapayo yay Sina Luke Isais Minuwan Chala of Kuwanisa o Magkalimaw yay Walton Lon Miminuwan Chala of Kiyasa men pagit chalan kachkiyang rail ko wala pala na pala pala Chabang katiyang nan Kevin Tolinway o nagkayo yay Konsa Apram Isais Miminuwan Chala Riyok Kalimesa o magkariyaw yay Spencer Carvey Miminuwan Chala Riyok Kalimesa o magkasilu yay Walton Lon Miminuwan Chala of Kituwaisa o magkapayo yay Tatios at Albert Miminuwan Chala of Kuwanisa o magkalimaw yay Apram Nixon Miminuwan Chala of Kiyasa man pagkchalang test ang suksit yay ulit paros pagtapaw apilan main apanlaw nagpakairwat muni ka na pan ang suksit yay engak sansan na muni pan pukpuktaran wach o pan miminit cash o Kevin Chara nagkayo yay Ringland Elcher Miminuwan Chala Riyok Kalimesa magkariyaw yay Alan Lorenzo Miminuwan Chala Riyok Kalimesa magkasilu yay Paulus Jason Miminuwan Chala of Kituwaisa o makapayo yay Ramsin Eram Miminuwan Chala of Kuwanisa o magkalimaw yay Bernardo Canicia Miminuwan Chala of Kiyasa Pagmabagag chalang kachkiyang rail ko ayaw napalala pala po o Kevin Namu Wichacha magkayo yay Tatios Telsin magkariyaw yay Aquinas Lincoln Miminuwan Chala of Kalimesa o magkasilu yay Eram Yohanes Miminuwan Chala of Kiyasa o magkapayo yay Epel Praise Miminuwan Chala Tuwisa o magkalimaw yay Walton Lon Miminuwan Chala Wanisa Child Kachkiyang Relew Lapalapan
Ong Kevin na pachapach. Magkayo. O ang kaksansan. Ong Kevin na mo pachapach. Price. Magkayo. Yay. Ringland Elcher. Miminuwan siya laop kuwalisak. Magkariyaw. Yay. Abram Etman. Miminuwan siya laop kalimutan. Magkasilu. Yay. Alan Lorenzo. Tuwan. Testes. Miminuwan siya laop kuwalisak. O makapayo. Yay. Abram Konsa. Miminuwan siya laop tuwaisak. O Soche me Test. O Kevin namu pachapach soche me del price kalimao. O Kevin nalipain Bakayu ye Ringland Elcher Mimnuwan jala op kuwalisak. Magariyaw ye Patak Misail Mimnuwan jala op kalimaysak. Magkasilu ye Liborio Macari Jr. Mimnuwan jala op kariyasak. Makapayo ye Spencer Carvey Mimnuwan jala tuwisak. O magalimaw ye Patak Kurt Mimnuwan jala wanisak. Pagod dyan ang pagkatskiyang irailo ko yun napalangan ko na po. Ang sukset si Kevin Talumpompe o nagkayo ye Kustin Corky Miminuwan dyan ako kuwalisak. O magkariyaw ye Carl Heister Miminuwan dyan ako kalimaysak. O magkasilu ye Mark Jackson Miminuwan dyan ako kariyasak. O magkapayo ye Bernardo Canesia Miminuwan dyan ako tuwisak. O magkalimaw ye Bernardo Riley Miminuwan dyan ako wanisak. Dahil katskiyang Ryle Maso na palano ko na po. O kilimanipin Kevin Kapar magkayo nan impyo kayin parwat ye Eister Carl Miminuwan dyan ako kuwalisak. O magkariyaw ye Abraham Konsa Miminuwan dyan ako kalimaysak. O magkasilu ye Philip Wayne Miminuwan dyan ako kariyasak. O magkapayo ye Walton Lon Miminuwan dyan ako tuwisak. O magkalimaw ye Paulus Jason Miminuwan dyan ako wanisak. Magkagag dyan ang gatskiyang irailo ko eyo na panalo ko. Kung ang suksad i price ka nung dugunay size. Anong sansalang kichayan paros rampage. Bandugunay size, ew, nagparatanan ng piyo kay which. O price, pan ko lang, Easter card. Miminuwan siya lang kung walisa. Magkakichayan ang katskiyang, ew, nakalala ko na po. Kaya bangkat lang na nansungon pasampwet o nagkayo ye Abraham Chun Miminuwan dyan ako kuwalisak. O magkariyaw ye Bernardo Riley Miminuwan dyan ako kalimaysak. O magkasilu ye Abraham Kurt Miminuwan dyan ako kariyasak. O magkapayo ye Bernardo Canesia Miminuwan dyan ako tuwisak. O magkalimaw ye Abraham Konsa Miminuwan dyan ako wanisak. Pagod dyan ang gatskiyang Ryan ew na palakad ako na po. Ang sukset si kilimanipin kat Birkalit o magkayo ye Easter card Miminuwan dyan ako kuwalisak. O magkariyaw ye Corky Kustin Miminuwan dyan ako kilimaysak.
o makasilu ye Sultan Perten Miminuan Jala of Creation o makapayo ye Karmi Card Miminuan Jala Tuwaysat o magkalimaw ye Abram Konsa Miminuan Jala Wanisat Jai Pilkats Kiyang Rael Ew Napalaan Napalabon Pilimanipil Onsona Magkayo ye Blues Olcher Miminuan Jala of Tuwalisat Magkariyaw ye Spencer Carvey Miminuan Jala of Kalimaysat Magkasilu ye Easter Card Miminuan Jala of Kariyasat Makapayo ye Karmik Card Miminuan Jala Tuwaysat o magkalimaw ye Epen Irene Miminuan Jala Wanisat sa aplikats kiyang Rael Ew Napalaan Napalabon Pagkak tulasang mo ang sukset sa pangkatsilang ng uitakan ng siyay choror te parayti choror chocho na miya na lumpio kay wach. Ong kep magkayo ng parwach ng siyay wach yay Easter card. Iminuwan siya na kapati. O magkariyaw yay Abram Konsa. Iminuwan siya na silupki. O magkasilu ye Yowana Simon, miminuan siya na Ryopki. O makapayo ye Wilson Epen, miminuan siya na Opki. O magkalimaw ye Epen Irene, miminuan siya na Lemesa. Nari-match ka mapitang siya yung kep o ang sukset. Karangan kan pusela, si pinakuhalta, songan sa karpit, kuitakan, Ong muka. Ong karat, kweu, kayon kisakiskan, padalang, kung sa Abram, o isape, katpadon, o wajala na mesa. Kariyaw, kadalang, suun Abram, o isape katpadon wajala kaisip kasidu kadalang Kanesia Bernardo isape katpadon wajala sikisip kabayo kadalang Sana Abram isape katpadon wajala riisip o kalimaw bin kadalang Sana Abram katpadon wajala isip. Ong karat kapok kayo ang padalang June Abram isabe patpadon wajala Mesep kariyaw padalang Sana Abram isabe patpadon wajala Kaisep kasidu padalang Konsa Abram isabe patpadon wajala Sinisep kabayo padalang Kanesia Bernardo o isabe patpadon wajala riisip. Parwat sabon matay pisatis mapit karat bako katota lel pisatis payo sote kalimaw. And Sansar Fang Puran Chonway, Melek Pachaikan, Bakat Penaranwat, Mehong Kisakasin Karachaniap, Sota Isais Katutang Karachaniap, Weki Sota Makashito Tepatowanto. Ong Utumas, Kayo Kang Patulang, Oika Paper, Sana Limesak, Karyao Patulang Cher Paper. Sangat kaisa. Ipali ang pilkak saisan na suwata makakita ipali parwot.
Wong Agatan Donti. Kayun Service Pan Patulang Antonia Philip. Lepas patan wawancara Indonesia. Karyau Patulang Kanisha Bernardo. Patan wawancara Paisap. Kasidu Patulang Konsa Abraham. Patan wawancara Sidisap. Kapayu Patulang Pro Philip. Patan wawancara Riesap. Ukalimau Patulang Ferdinand Sultan. Patan wawancara Isap. O makakanggoy Jaja. Kayong Service Patulang Nixon Abraham. Jalan Demeisap. Karyau Patulang Sina Luke. Jalan Paisap. Kasidu Patulang Julio Lensi. Jalan Sidisap. Kapayu Patulang Willie Narun. Jalan Riesap. O Kalimau Patulang Plastina Emmanuel Calaisap. O Musin Koronis Tekroroy Kayu Patulang Kanisa Bernardo Biljala Limaisap. Karyau Patulang Antonia Philip Calapaisap. Kasidu Patulang Emily Ebel Jalan Sidisap. Kapayu Patulang Konsa Abraham Jalan Riesap. O Kalimau Patulang Sana Abraham Jalan Isap. O Mutsiak Tetapan Kupurkan Parus Patulang Sabiso Mutsiak Meteriau Parmut. O Kiyu Patulang Konsa Abraham Jalan Demeisap. O Karyau Patulang Kanisya Bernardo Jalan Paisap. Wong Mutrais The Putut Kayu Patulang Tisan Philip Jalan Demeisap. Karyau Patulang Julio Lensi Jalan Paisap. Kasidu Patulang Kanisha Bernardo Jalan Sidisap. Kapayu Patulang Jackson Philip Jalan Riesap. O Kalimau Patulang Konsa Abraham Jalan Isap. Om Pelau ay pinsansal pang Kupurakan may sais Om Pelau Patpatro dengan Pehewce Soca Kapayu dan Kalimau dan Parwat. O isaiswat Patulang Plastina Emmanuel. O Jalan Demeisap no yaisapan Kuitan Pelau. Wong Mangat Kayu Patulang Konsa Abraham Jalan Demeisap. Karyau Patulang Plastina Emmanuel Jalan Paisap. Kasidu Patulang Jun Abraham Jalan Sidisap. O Kapayu Nauyak Pemsek Lanisais O Mangat Patulang Yuana Simon Ni Jalan Riesap. Wong Ucun Manila Ucun Manila Kayu Patulang Valentin Koike Jalan Demeisap. Karyau Patulang Konsa Abraham Jalan Paisap. Kasidu Patulang Miguel Bernardo Jalan Sidisap. Kapayu Patulang Resper Chami Jalan Riesap. O Kalimau Patulang Sina Lu Jalan Isap. O Minasio Kayu Patulang Vincent Patricio Jalan Demeisap.
Gariyaw katulang konsa Abram sila Isaac. Kasidu katulang Porky Puskin sila Sidisek. Kabayo katulang Jackson Mark sila Riesek. O Kalimaw katulang Chun Abram sila Isaac. O Mutunruk kayo katulang Sana Abram sila Limaisek. Gariyaw katulang Proklep sila Isaac. Kasidu katulang Konsa Abram sila Sidisek. Kabayo katulang Antonia Philip sila Riesek. O Kalimaw katulang Julio Lensi sila Isaac. Wong ucitol hendak teman kupurakan leparwet sore ucitol yang paratanan sabun madai impio kain parwet. Wong iaman en pensasal bang kupurakan isais eucan namia o kayu isais namia katulang Konsa Kanisla Bernardo o Chala de Mesa. So sa Kariyaw, Kasidu, Kabayo o Kalmaw. Wong Utunway te William Hybrid kayo katulang si Apple Chala de Mesa. Kariyaw katulang Jackson Philip sila Isaac. Kasidu katulang Brendan Sultan sila Sidisek. Kabayo katulang Simon Mix sila Riesek. O Kalimaw katulang Miguel Bernardo sila Isaac. Wong karat kole hendak tete pang purakan maglaruan isa-isa yung maniye isa kasi ujo patulang Konsa Abram para lemesa emet na kain sakala sa manhut riisip mayang sa mawuya sa pulmadjain nel kuso mong nanimpiyo kain parun Jai manut katlaw mangi ba na pwaidakan o sang-sangun mutakan may ray sumat kan katkubanan. O sangun tutuan mutakan kayo katulang Konsa Abram o Chalakab kumang yasay. Kariyaw katulang Kanisla Bernardo o Chalas Silupuki na uya Isabel Koitang Kasiyayo. Dahil sa kalat na kasilu katulang Sana Abram o Isabel Patpadun o Chalas Silupuki. Let na tayo sa kalat uskan na uya sa kulmatay din siya yung tuyokay. Kalangan. Karwat epidemia pasantiyo nantak niya kasi sororyo ong sumatakan ranwat nagpit irailakan mabangkat kito tahi mabangkat kita song tukso karos nagpatunan best nantak niya isapet nagpatunuan sa lakapuki uwanta na bangkukul makarwat sotra sumot na tapunti kasi ayaw kalangan
Magkacun kupura ko yung kakto sila ko itan iray lakan pangwat kung ang subject sa ipangkat lang ng kanyang sawa at pangpisya. Kung sawa ka tron-tron kayo kadalang konsahapra o isapat patpatut ditagak sinisap mo. Karyaw kadalang chun apra isapat patpatut wanjara sinisap. Kesitu kadalang kanisa pranardo isapat patpatut wanjara risap mau. Kabayo kadalang Riley Bernardo isapat patpatut wanjara risap. Kalimau patpatut wanjara risap mau o kadalang hukum Benignos. Ong sawanin tiyak karwat na paita at kayo. Ong sawanin tiyak ng kayo kadalang Miguel Bernardo. O isapat patpatut wanjara sinisap mau. Karyaw kadalang Konsa Abraham sa sinisap. Kasilu kadalang Riley Bernardo sa risap mau. Katayo kadalang Kanisa Bernardo sa risap. O kalimau kadalang Juana Simon sa risap mau. Ong mepit sa wanaway kayo kadalang Plastina Emmanuel italat sinisap mau. Karyaw kadalang Konsa Abraham italat sinisap. Kasilu kadalang Willen Aaron italat risap mau. Katayo kadalang Kanisa Bernardo italat risap. Kalimau kadalang Norbert Philip italat risap mau. Wong Mang kayo kadalang Celerino Armistice o katpatun wanjara sinisap mau. Karyaw kadalang Norbert Philip italat sinisap. Kasilu kadalang Ferdan Sultan italat risap mau. Katayo kadalang Ilay Benignos italat risap. O kalimau kadalang Riley Bernardo italat risap mau. Wong mepit kaya cubat Entah sansan lekarwat kayon size kadalang Plastina Emmanuel italat sinisap mau. Karyaw kadalang Irene Ebel italat sinisap. Kasilu kadalang Juana Simon italat risap mau. Katayo kadalang Grace Ebel italat risap. O kalimau kadalang Wilson Ebel italat risap mau. Om petete kayo kadalang Irene Ebel italat sinisap mau. Karyaw kadalang Wilson Ebel italat sinisap. Kasilu kadalang Grace Ebel italat risap mau. Kabayo kadalang Kanisa Bernardo italat risap. Kalimau kadalang Riley Bernardo italat risap mau. Soalnya
Ganado? Asuat saya angkat lo kalau kena perintahkan lebih meniap riri. Kayun Isais kan patulang Tyrone Elias patpatun wanjala sinisa. Karyau patulang Tom Carl dalam isap no. Kasidu patulang Kanisa Bernardo dalam isap. Kabayo patulang William Arun dalam isap lemau. O kalimau patulang Ferdinand Sultan dalam isap. Kita kan bukan kita maju berkarya untuk berdoa. Lanan. Terima kasih kalau macam tu jangan lihat nakun. Kayu. Kisahus katulang Sylvester Diana. O katulang wanjala sedisa. Karyau katulang Walter Cruz dalam isap mau. Kasidu katulang Kuku Tanikulas dalam isap. Kabayo katulang Erlin Abraham dalam isap mau. O kalimau katulang Tun Abraham dalam isap. Om mepit puinaper metentel barwat sote somut nakaskrito puinaper metentel barwat mepit puinaper cakacak dan pensiasan mangkupun mepit sote nakaskrito terpatuat sote Isais om puinaper metentel o puinaper cakacak puyakin sote nakaskrito. Oh, laman. Kayu katulang Palestina Emmanuel kelas isip. Karyau katulang Justina Patricio kelas isip lemau. Kesilu katulang Vincent Patricio kelas isip. Kabayo katulang Oliver Philip dalam isap lemau. O kalimau katulang Nick Ray Patricio dalam isap. Om Karun Lomolo Kayu katulang Misail Patar dalam isap. Karyau katulang Justin Norman dalam isap lemau. Justin Norman. Kasilu katulang Daniel Mix dalam isap. Kabayo katulang Robert Philip dalam isap lemau. O kalimau katulang Jackson Philip dalam isap. Om Karabjuk Kayu katulang Konsa Abraham kelas isap. Karyau katulang Wilson Hebel
Jala Isap Limao. Kasilu Katulang Kanisa Bernardo, Jala Isap. Kabayo Katulang Tisam Pilit, Jala Isap Limao. Ukalmao Katulang Grace Ebel, Jala Isap. Masuk saya angkat lo orang apa poinnya akan lebih stay. Kayu Katulang Norbert Philip Jala Sinisen. Keriau Katulang Kanisa Bernardo Jala Isap Limau. Kasilu Katulang Simon Mix Jala Isap. Kabayo Katulang Riley Bernardo Jala Isap Limau. Ukalmao Katulang Ferdan Sultan Jala Isap. Asukset saya bangkat lo para mana poitakan berbiasa itu bercetawalkan bayang uya sabun macam impio kain parut. Oh saya bangkat kita Chinese carpet dengan sekarangkan katuan naka. Engkau saya bang purakan mat. Oh Chinese carpet semua cesilman makat kita terpatuan tu. Erkayu katulang Resper Chani. Jala Paisap, Keriau Katulang Merlain Chani, Jala Sinisap, Kasilu Katulang Upu Peniknos, Jala Riesap. Om Lepit Velpapet, Kayu Katulang Jonas Epel, Jala Paisap, Keriau Katulang J. April Jala Sinisap. Kasilu Katulang Emily April Jala Riesap. Kabayo Katulang Irene April Jala Isap. Ukalmao Katulang Yuana Simon Jala Limau. Mepit Trinanian Tanami Engkau saya sumut saya berpatuan tu. Okayu Katulang Yuana Simon. Om Rapid Eggplant Kayu Katulang J. Apple Jala Paisap, Keriau Katulang Emily Apple Jala Sinisap. Kasilu Katulang Jonas Apple Jala Riesap. Kabayo Katulang Trevin Apple Jala Isap. Ukalmao Katulang Wedin Arun Jala Limau. Om Rapid Fury Nagkayo Ikan Celestine Upat Patron Jala Paisap. Keriau Katulang Wayne Silas Jala Sinisap. Kasilu Katulang Kanisa Bernardo Jala Riesap. Kabayo Katulang Kulin Chani Jala Isap. Ukalmao Katulang Celerino Armisais Jala Limau. Om Rapid Pumpkin Engkau saya mesumut ceriaman makakita tapatuan tu Pumpkin. Ukayu Katulang Kanisa Bernardo Nitalak Kaisap mau yaisakan kayu. Keriau Katulang Chair Baker o Katulang Jala Sinisap.
Om mepit permanent sika karwat socha makat kito tek patruan to sika. Om mepit bills bil karwat socha makat kito tek patruan to. Om bills nintuan pasanti kan mamiye. Kalian kawin kan mamiye. We have been bills and kakapon. Om mepit squash kayo katunang Riley Bernardo sa Paisa Gariao katunang sa Rinaldo Sais sa Sisa Kasido katunang Ferdan Sultan sa Riesa Om mepit tomato ang kaksaysal mepit sumatsyal yaman mapatuwan to karatmon tomato ang parmon o kayo katunang huku Benignos Chalapaysa o karyaw katunang huku Benignos Chalasrisa aymat makain sa kalapuitakan o yasay Om black pepper angkat tiada bang kupurakan me pasantin karwat dong impio kayong karwat me black pepper baon limau kadota me angkat ya pusu hari karwat socha me katkita tamiye apa socha le pasantin me tamiye alangan nabigyan Om seu pat bil kisah seu chat o patanang konsa Abraham jalas riset Om seu chat kayo patanang Plastina Emmanuel jalas riset Kerjau patanang Oliver Philip jalas riset Kasidu Katulang Yasko Aquinas Kalaisat Lemau Matayo Katulang Petrus Alphonse Kalaisat O Kalimau Katulang Lincoln Aquinas Kalalimau Ong Sewunca Antak Pensaisan Siatis Ong Sewunca Iyo o Riau Cememir Erkeyo Katulang Oliver Philip Jalas Riset Riau Katulang Plastina Emmanuel Gitalang Riesa Om mepit sewalar Kayo Katulang Plastina Emmanuel Jalas Riset Riau Katulang Oliver Philip Jalas Riset Kasidu Katulang Casey Lemsi Kalaisat Lemau Katayo Katulang Ramsin Heram Kalaisat O Kalimau Katulang Yohanes Heram Kalalimau Om Sewunwai Kayo Katulang Julio Lemsi Kalas Lisa Garyaw Katulang Yohanes Simon Kalas Lisa O Kasidu Katulang Ferdan Sultan Kalas Lisa Om mepitay Dekupar Angkat saya Bang Pracain Niati Sumat Kamkat Kita Tapatuwanto Aku sais Patota O Iyukset Kuikit Karabame Sun Kusukan Kakatete Hari Isais Wat Patulang Konsa Abraham Iwan Jalas Risa
Om Mapit Mangas Kayu Katulang Edwin Akram Cana Riset Lemah Karyau Katulang Sinalu Cana Riset Kesdu Katulang Ponsa Akram Cana Riset Lemah Kapayu Katulang Kurt Akram Cana Riset Kalimau Katulang Walter Lom Cana Lemah Om Mapit Uf Kayu Katulang Simon Mix Cana Riset Lemah Karyau Katulang Daniel Mix Cana Riset Kasidu Katulang Sinalu Cana Riset Lemah Kapayu Katulang Ferdinand Sultan Cana Riset Kalimau Katulang Ponsa Akram Cana Lemah Om Mapit Sakau Ransidra Tiapos Kayu Katulang Niwana Simon O Isais Kayu Katulang Wantala Riopit Karyau Katulang Plastina Emmanuel Katulang Wantala Epuki Sisa Kesilu Katulang Kanisa Bernardo Cana Epuki Paisap Kapayu Katulang Tisan Philip Cana Epuki Isap Kalimau Takim Sakla Katulang Oliver Philip Niwan Cana Wadisa Bagak Sasan Mampur Napakaitan Naanakan The livestock na mauyak pinset lang puitakan mepit impyo kain karot. Uksay bang kecil, ucap kita people. Ukayo Katulang Valentin Koikat Katpatan Wajala Riopki Jemesa Karyau Katulang Welinaron Cana Riopki Kesidu Katulang Sekarad Alpois Cana Riopki Jemesa Kapayu Katulang Ponsa Abraham Cana Riopki O Antete Kan Kupur Nasoce Kalimau O Kuipol O Kuipli Kayu Katulang Welinaron Ni Cana Riopki Jemesa Karyau Katulang Ponsa Abraham Cana Riopki O Kasidu Katulang Richard Paul Cana Riopki Jemesa Insan-insan Pangkupur Mesota Kapayu O Sota Kalimau Mapit Coat Ong Coatol Kayu Katulang Jason Emmanuel O Cana Riopki Mauya Isapan Kayu Ong Coat Karyau Katulang Thomas Penignus Cana Wadisa Kasidu Katulang Medina Penignus Cana Wadisa Om Mapit Potli Om Potli Makayu Katulang Jason Emmanuel Cana Riopki Karyau Katulang Thomas Penignus Cana Wadisa Om Parwat Kasidu Kapayu Kalma Om Pot Li Zote Mayang Katpita Katawan Om Mapit Malakin Kayu Katulang Rodney Alexander Kayu Cana Sinisat
Kariyaw, Katulang Perday Sultan, Saudara Yusuf. Kesidu, Katulang Jatni Pemut, Saudara Yusuf Lemau. Babayu, Katulang Valentin Koike, Saudara Yusuf. Ukalmau, Katulang Ultra Plus, Saudara Lemau. All the chok kayo Pilpatalang Radni Alexander Salah Sinisap Garyao Katulang Radni Premot Salah Riesap Kesidu Katulang Ultra Plus Salah Isap Limau Kapayo Katulang Perdan Sultan Salah Isap Ukalmau Katulang Valentin Koike Salah Limau. Om lepit cekol, engkak tega bangku pol, makisatis eutre om cekol, om makayo kert patak, cala serisa. Om cekli kayo pilpatalang kert patak, karyau Katulang Wilson Alonso o kisah Kristo Riau memilih coach di Ong Karun halaman when time sekala pakai ipinmen engak sansalem child chorus ranwich मैं सोमुच सिनेमन मैं सिकलासंग कोरस मैं कलवतियर वन मोनी पोनांगन चलकित एनगक संसल मैं उनसा अपराम मीमिनु वन चला रियकी सकलमा मैं कलवतियर और मकरियाव ये ईस्टर कार्ड मीमिनु वन चलकित रियकी ऐसा o makasido ye Bernardo Canesia mimno wajala kip of the paisa kalaman and so what may pankaka kachuin na office o sign taga po kata